Itura ria Mwihoko mwena wa Ruiru ni rimwe na nene ya ciana ikoretwo ikiremwo ni guthii na mbere na githomo kiao ni undu wa moritu ma kimbeca kugumira aciari ao. Gikundi kia muingi kia Restoring the Lost Smile gikirehe aciari hamwe na andu a wendi mwega niguo guteithiriria ciana iria ciumite family ciri no kia munene gukinyiria iroto ciao mathomo-ini. Challenge imekuwa kwa especially community ya Mwihoko imekuwa ni shule. Watoto wengi hayuko shule kwa Mwihoko, tuonge ukweli, hawayuko shule as much as wanataka kuingia shule, lakini hawana hiyo uwezo, kwa sababu wazazi wengi ambao especially wenye ambao sisi kama Restoring the Lost Smile tunawasupport, wengi wao wanafanya biashara za kufulia watu manguo na kufanya biashara hizi ndogo ndogo zenye utapata leo ukose kesho. Aciari itura-ini riri makiuga ni makoretwo na ihinda iritu makiria kuiga ciana ciao mathukuru-ini, amu aingi ao makoretwo makiruta mawira ma cibarua. Na maragerera mahinda maritu muno tondu ringi aingi turi ibarua, ringi kibarua kiu ni gikuoneka umuthi rucio kiage, na riu to school fees turabatara ni kurabatara kurio na kunyua na maundu mangi, koguo kwina mathina maingi. Na rita njira ya kuririkana aria matari mahinda-ini maya ma thiguku, ciana 20 kuma mathukuru matandatu ma muthingi na secondary ni magunikite na uteithio wa bithi kuma kuri sako ya Kenvarsity, undu uria umeruhiirie hinya wa guthii na mbere kurehera andu a ciana cia Mwihoko Christmas yao ni undu aingi matire na aciari kana aria mena aciari ao matire na uhoti, angi ni maremetwo ni kuriha school fees, ni twamateithia kuriha school fees, ni twamateithia kugura sanitary towels, ni twamarehera thabuni, ni twamarehera innerwears, ni twamarehera mutu, ni twamarehera michere. Tukasema ya kwamba Kenvarsity tunaweza pia to reach out to the society kwa kupeana school fees, karo kwa hawa watoto ambao hawajiwezi. Na siku ya leo tumepeana karo kwa watoto 20. Arimu mathukuru-ini makiuga ati ciana nyingi kuma mwena ucio ni cikoretwo ciri thutha githomo-ini ni undu wa kuingatagwo mahinda kwa mahinda. Kama walimu kuna changamoto nyingi tunazopitia wakati wanafunzi hawawezi kufika shuleni. Kumbuka wakati tumeanza mhula, mwanafunzi anafaa anze na sisi hadi aweze kufika mwisho ndio aweze kufanya mtihani wake. Lakini wakikuwa hawako shuleni mara nyingi wametumwa waende kuchukua karo, inakuwa ni tatizo sababu yule mwanafunzi hataweza kupitia silabasi yote, hataweza kupata alama zenye zinafaa. Ngirifotora Inooro TV kuma Mwihoko Ruiru, kaunti ya Kiambu, ni njitagwo Weru wa Mwangi.